Početkom oktobra grad i javno preduzeće Gradska stambena agencija održali su tribinu na kojoj su Pančevci mogli da pitaju sve o promeni zakona o stanovanju. Bilo je mnogo pitanja pa su organizovani razgovori sa građanima kako bi se Pančevci što bolje informisali o koracima koje mogu preduzeti i institucijama kojima mogu da se obrate za pomoć. Treći u nizu razgovora organizovan je u Gradskoj upravi za stanovnike mesne zajednice Centar, a gradonačelnik Pančeva istakao je da gradska vlast ovom akcijom pokazuje da razume građane. Odlučili smo se na ovakav vid komunikacije jer mislim da na ovakav način možemo da imamo jedan širi obuhvat. Pored mogućnosti da usmeno postavljaju pitanja, prisutnima su podeljeni i papiri na koje su mogli da zapišu konkretne probleme. Ja vas molim da budete krajnje otvoreni u postavljanju vaših pitanja, pa čak i iskazivanje zamjerki. I još jedno vas molim da shvatite da ovakav vid komunikacije nije izbjegavanje neposredne komunikacije, nego što bolja komunikacija i za kraće vreme. Na pitanja su pored gradonačelnika odgovarali i Tigran Kiš, predsjednik Skupštine grada, i Maja Vitman, gradska menadžerka. Ono što lokalna samouprava sprovodi već treći put u našem gradu, prvi put do duše da se uopšte isprovodi ovakva vrsta akcije, jeste razgovor sa sugrađanima. Zbog raznoraznih potreba i usvajanja novih zakona, naprosto mi smo mislili da je ovo dobar potez kako bismo se približili našim sugrađanima i kao lokalna samouprava koja je inače na regionu cele Srbije izuzetno visoko rangirana i ocenjena, da na ovaj način ćemo stvoriti i još jedan veći uslov, zapravo mogućnost da nas sugrađani pitaju šta god žele. Maja Vitman kaže da se pitanje uglavnom odnose na javno-komunalni sektor. Pitanja koje postavljaju naši sugrađani dobiju adekvatne odgovore. Postoje pitanja koja se odnose na neke propise, regulative i sugrađani budu upućeni kako mogu rešiti svoje tekuće probleme. Najčešće oni budu zadovoljni, ima tu dosta i pitanja oko rešavanja infrastrukturnih problema. To se naravno rešava budžetom grada Pančeva, ali svakako nam skreću pažnju na tekuće probleme koji su nama od bitnog značaja kako bismo mi mogli naš rad u budućnosti da planiramo. I u narednom periodu predstavnici lokalne samouprave nastavit će sa organizovanjem ovakvih tribina, odnosno direktnih razgovora sa stanovnicima Pančeva. Direktan kontakt predstavnika lokalne samouprave uvela je aktuelna vlast, za razliku od prethodne vlasti koja nikada nije smela da na ovakav način razgovara sa građanima Pančeva.